우리 교회 예배 해외에서 많이 참여합니다. Ibada ya kanisa letu hapa inahudhuriwa na watu wengi kutoka nje ya nchi. 우리 단체 아닌데도 많이 듣습니다. Kuna watu wengi ambao sio kanisa letu lakini wanasikiliza ibada hii. 이번 선교 대회 때 올 수 없냐고 참여할 수 없냐고 물어오는 팀들도 많았습니다. Kuna vikundi vingi ambavyo viliuliza je, haviwezi kuja au kushiriki kongamano la mishinari mwaka huu. 그래서 방송실에서 통계 내기로는 한 전국 세계에서 한 120만 명 정도 듣는다는 통계가 나왔습니다. Na takwimu ambazo tumezipata kutoka chumba cha habari zinasema zaidi ya watu 1.2 wanasikiliza meseji hizi. 오늘 우리 그분들에게 중요한 응답받는 메시지를 붙잡아야 되겠습니다. Leo kwa wale watu lazima wakamate meseji ya muhimu ya kwenda kupata majibu ya muhimu kwao. 또 우리와 함께 한국에서도 지금 같이 말씀 듣고 있는 분들 많습니다. Na pia hata hapa Korea wapo watu wengi ambao tunasikiliza nao na kupata meseji hii kwa pamoja. 오늘 완전히 흑암이 무너지는 응답의 시간 되기를 정말 주 예수 그리스도 이름으로 축복합니다. Nabariki kweli kwa jina la Yesu Kristo, iwe ratiba na muda wa kwenda kuangusha mamlaka ya giza leo. 몇 가지 조금 확인을 해야 돼요. Kuna vitu kadhaa vya kuhakiki. 왜 자꾸 전쟁이 일어납니까? Kwa nini vita vinaendelea kutokea? 또 앞으로는 어떻게 되겠습니까? Na pia huko mbele mambo yatakuwaje? 결국 지구는 전쟁 때문에 망하겠죠. Mwisho ulimwengu huu utaangamia kwa sababu ya vita. 왜 이렇게 됐습니까? Kwa nini mambo yanakuwa hivyo? 많은 정치인들, 강대국들이 불신자 것을 배웠거든요. Kwa nini wanasiasa wengi na mataifa mengi yenye nguvu yamejifunza mambo ya wasioamini? 뭐 당연하겠죠. Ni jambo la kawaida kutokea basi, 싸워서 이기야 된다 이거예요. kwamba lazima tupambane ndipo tushinde. 그걸 어릴 때부터 배운 거예요. Wamejifunza tangu wakiwa watoto wadogo. 적을 쳐부수고 정복하고 싸우고 이렇게 된다. Lazima tuvunje maadui, tuwakamate na kupambana nao na kuwashinda. 완전히 틀린 교육인데 구원 못 받은 사람이 할 수 없이 붙잡아야 되는 거예요. Ni elimu ambayo sio sahihi, lakini mtu ambaye hajapata wokovu anajikuta hana budi bali kuikamata elimu ile. 저는 이해했습니다. Mimi naweza kuelewa. 구원 못 받은 사람은 본인이 몰라요. 공중근세에 잡은 자에게 끌려다닙니다. Wale ambao hajapata wokovu hawajui, wanakamatwa na kuvutwa na yule mkuu wa uweza wa anga, si ndio? 에베소 6장 12절에 이 사단은 정사와 근세자와 악한 자들과 이상한 하늘의 영 정교들을 이용한다고 돼 있어요. Efeso 12 anaeleza wazi Shetani anatumia wafalme wenye mamlaka, wakuu wa giza hili na pepo wabaya. 성경에는 어떻게 가르칩니까? Biblia inatufundishaje sisi? 실제 역사는 어땠습니까? Na historia ya kiuhalisia imekaaje? 싸우지 않고 이긴 거예요. Walishinda bila kupambana. 오늘 이 언약을 여러분 붙잡으시고 여러분 주위에 흑암을 깨트리십니다. Leo ninyi mkamate agano hili na kuvunja mamlaka ya giza kwenye mazingira yenu leo. 이 본문 배경을 살펴볼 필요 있습니다. Kuna sababu ya kuangalia background ya haya maandiko ambayo tumeyasoma hapa leo. 이 바벨론이 세계를 장악하고는 똑같이 사단의 심부름합니다. 신사를 만드는 거예요. 큰 우상을 만드는 거예요. Mara baada ya Babeli kukamata ulimwengu wote, wakatengeneza masanamu makubwa kama ilivyokuwa ada kwa mataifa mengine. 언제든지 그럽니다. Imekuwa hivyo kwa nyakati zote. 애굽도 그랬습니다. Hata Misri ilishawahi kufanya hivyo. 저 중국과 러시아를 차지하려면 한국을 먹어야 된다. Ili tuwafikie wa China na Warusi na kuwatawala, lazima kwanza tuikamate Korea. 일본이 한국을 먹었잖아요. Ndio maana Wajapani walituvamia sisi na kututawala. 그래놓고 신사 참배해라. Alafu mara baada hapo akasema tuabudu miungu ya Kijapani. 똑같습니다. Mambo yanafanana haya. 사단이 하는 짓은 똑같아요. Matendo ya shetani yamekuwa ni yale yale. 저 로마에서 제우스 신성 만들어놓고 저래. Hata kule Rumi alitengeneza mamiungu wakasema watu wa ya abudu. 사단의 방법이죠. Mbinu ya shetani hiyo. 이걸 지금 만드는 겁니다. Walitengeneza kitu hicho hapa. 그것도 세계를 움직이는 느부갓네살 왕이요 신상을 만드는 거예요. Na si hivyo tu, mfalme Nebukadneza ambaye alikuwa anatawala ulimwengu wote wakati ule. 전 백성들 공무원들은 절해라. Wafanyakazi wote wa serikali na wananchi wote abuduni na mieni miungu hiyo. 쉽게 말하면 군악대가 나팔을 쫙 불 때 연주할 때 그때 해라. Kiraisi jeshi litakapopiga vyombo na ala za muziki wakati ule mnapaswa kuinamia. 그 뭐 당연히 싹 다 한 거죠. Ndio maana wote waliinama kwenye ile miungu. 여러분 아시다시피 이때
사드락, 메삭, 아벳노고는 안 한 거예요. Kama unavyofahamu, wakati ule Shadrach, Meshach na Abednego hawakuinamia miungu ile. 이 왕에게 보고가 됐단 말이에요. Hii ripoti ikamfikia mfalme. 왕이 깜짝 놀랐죠. Mfalme akashangaa sana. 너무 좋아하는 친구들인데, Ni marafiki ambao alikuwa anawapenda sana wale. 저 똑똑한 친구들인데 Walikuwa na akili wale. 다시 얘기한 거예요. Akarudia tena kuambia, 너희들 정말 그 신사에 절하는데 안 했느냐? je, ni kweli ninyi kwa makusudi hamkuinamia ile miungu? 한 번만 기회를 주겠다. Nitawapa nafasi mara moja tu. 한 번만 해라. Inamieni mara moja tu mwabudu. 그래 말하니까 이 세 친구가 한 얘기가 오늘 본문에 읽었습니다. Mara baada ya kuambia hivyo, wale marafiki watatu wanazungumza haya tuliyosoma kwenye maandiko ya leo. 왕이여, 우리는 거기에 대하여 대답할 필요가 없습니다. Akasema, mfalme, hamna haja ya kukujibu katika neno hili. 어마어마한 이제 느부갓네살 황제를 지금 모욕하는 소리 똑같아요. 왕 말하는데 대꾸를 했단 말이야. 우리는 할 수 없습니다. Ilikuwa ni kama maneno ya kumdharau huyo mfalme hodari wa kutisha Nebukadneza. Sisi hatuwezi kufanya kitendo hicho. 우리가 그러면 사형을 받고 불 가운데 들어가면 여호와께서 우리를 살려주실 겁니다. Sisi tukihukumiwa kifo kwenda kwenye tanuru la moto, Bwana atatuokoa na moto huo. 오늘 제목대로 그리 아니하실지라도 Na kama ujumbe wa leo ulivyo, na hata kama asipofanya hivyo, 우리를 살려주지 않고 우리가 죽는다 할지라도 우리는 할 수 없습니다. hata kama asipotuokoa tukafa huko, hatutaweza kuabudu miungu hiyo. 왕이요, 모욕을 당했다 생각이죠. 어떻게 이럴 수 있냐 말이에요. Mfalme akadhani kwamba amedharauliwa na kutukanwa. Jambo hili 저 linawezekanaje? 새놈을 불 가운데 던져라. Watupeni hawa kwenye tanuru la moto 평소 때보다 7배 뜨겁게 해라. na mliwashe moto mara 7 zaidi kuliko moto wake ule wa kawaida. 성경에 보면요, 던지는 사람이 타 죽었다 했어요. Biblia inaeleza waliowatupia waliungua wakafa. 이 세 명을 불 가운데 집어넣는데 밖에서 보니까요, 4명이 왔다 갔다 하는 거라. 3명을 넣는데 Na wale watatu, ingawa walitupia watatu kwenye tanuru la moto, huku nje walipoangalia waliona watu 4 wanatembea ndani ya tanuru la moto. 이게 신기한 일이란 말이에요. 3명을 넣었으면 3명이 왔다 갔다 해. 불 속에서 4명이 왔다 갔다 하는 Ni 거예요. jambo la kustajabisha, badala ya kuona watu watatu wakaona watu 4 ndani ya tanuru la moto kule. 그러니까 이 왕이 놀래가지고 사드락 메삭 아벳노고에 나왔는데 보니까 3명이요. Mfalme akastajabu, akawaita Shadraka na Abednego, tokeni. Walipotoka walikuwa watu 3. 우리는 짐작합니다. Sisi tunaweza kuelewa hii ni nini. 하나님은 과학도 모든 지식도 창조하신 하나님께서 몇 차원의 높은 세계로 주의 천사를 보내서 불 가운데서 보호를 한 거예요. Mungu aliyeumba ulimwengu wote, sayansi na mwenye maarifa yote, akatuma malaika zake wakaenda kuwalinda wakati ule kwenye pande zote. 과학이 조금 더 발전되면 이제 해석이 되겠죠. Sayansi ikiendelea, huenda wakaweza kutafsiri jambo hili ni la namna gani. 그런데 나중에 막 이 왕이 놀래가 사드락 메삭 아벳노고의 하나님을 찬양한다 그랬어요. Kule mbele mfalme akastajabu, akasema, ninamsifu Mungu wa Shadraka, Meshach na Abednego. 자, 오늘 먼저 그러면 확인해야 될 것이 강대국이 많은 나라를 사로잡고 우상 숭배하고 있습니다. Basi leo jambo la sisi kuhakiki ni kwamba mataifa yenye nguvu yanaabudu sanamu na kutawala watu wengine wengi. 성공 아닙니다. Hayo sio mafanikio. 역사가 증거했잖아요. Historia simethibitisha kitu hicho. 5천 종족 나라가 팔려가서 거기서 종로로 돼서 Makabila 5,000 yameuzwa huko na yakaenda kutumikishwa huko. 실패 아닙니다. Huko sio kufeli. 정확하게 봐야 돼요. Lazima tutazame kwa macho sahihi. 이스라엘은 복음 전해야 되는데 복음은 못 전하고 종교에 묶여서 늘 방황했습니다. Waisraeli walipaswa kueleza watu Injili, wakafungwa kwenye dini, wakawa na yumba muda wote wa Israeli. 그 중에 소수는 언약을 가지고 있다. Katikati ya wale wachache walikuwa wamekamata agano. 많은 어려움 당하는 것처럼 보였습니다. Wanaonekana kama wanakutwa na magumu mengi sana, 어려움 아닙니다. lakini haikuwa magumu kwao. 오늘 사드락 메삭 아벳노고는 전 세계 흑암을 꺾어버린 겁니다. Leo Shadraka, Meshach na Abednego walivunja mamlaka yote ya giza ya huu ulimwengu wote. 오늘 그 언약 가지고 왔어요. Leo muondoke na agano hili. 첫째입니다. Kitu cha kwanza, 이스라엘 나라가 크게 2번을 멸망을 당했어요. taifa la Israeli lilikutwa na kuangamia kukubwa zaidi mara 2 hivi. 다니엘은 사드락 메삭 아벳노고는 이걸 알고도 우상이 절하지 않았단 말이에요. Danieli, Shadraka, Meshach na Abednego wakitambua hilo, hawakuabudu zile sanamu. 이스라엘이
북쪽은 아수르가 포로해갔고요. Israeli ya kaskazini ikachukuliwa mateka kwa Waashuru 주전 722년. miaka 722 kabla ya Kristo. 100년 좀 지나 한 600년경에 남쪽 유다를 포로해갔어요. Mara baada ya miaka 600 kabla ya Kristo, Yuda ya kusini ikachukuliwa na Babeli mateka. 멸망 아닙니다. Haikuwa kuangamia huku. 그걸 지금 세 청년과 다니엘은 알은 겁니다. Jambo hili walilifahamu wale vijana watatu na Danieli pia. 오늘 2부에 다니엘을 한번 봐야 되겠죠? Ibada ya pili tutaangalia habari zinazomhusu Danieli. 하나님이 이스라엘을 멸망시킨 것이 아니고 세 가지를 한 겁니다. 세계화. Mungu hakuwaangamiza Israeli, alifanya vitu vitatu. Cha kwanza aliwafanyia utandawazi. 왜 교회를 없앴습니까? 교회화. Kwa nini aliondoa kanisa ili awafanye wao kuwa kanisa? 전 세계를 복음화하는 시작입니다. Ulikuwa ni mwanzo wa kufanya uinjilishaji wa dunia wakati ule. 이스라엘의 멸망은 멸망이 아니라는 사실. Wafahamu ukweli kwamba kuangamia kwa Israeli sio kuangamia. 두 번째입니다. Kitu cha pili, 이 사람들이 포로된 것은 포로가 아니고 참된 것을 준비하는 시간입니다. au watu kuchukuliwa mateka haikuwa kuchukuliwa mateka, ulikuwa ni muda wa kuandaa kitu cha kweli kwao, si ndio? 포로돼 가기 전에 미리 준비시켰어요. Aliwapa maandalizi hata kabla hawajachukuliwa mateka. 보좌에 앉으신 하나님이 렘넌트 운동을 해라고 말씀합니다. Mungu aliwaambia wafanye harakati za remnant kwenye kiti chake cha enzi. 그거 하는 시간입니다. Ulikuwa ni muda wa kufanya hivyo. 이걸 알은 거예요. Walijua kitu hicho. 처녀가 잉태의 아들 낳을 것이니 임마누엘이라리라. Bikira atachukua mimba, tazama mwana, jina lake ataitwa Emanueli. 복음 운동하라는 겁니다. Waliambiwa wafanye harakati za Injili. 나 여호와의 말씀은 영원히 서리라. Neno langu mi Bwana litasimama milele hata milele. 말씀 운동하라 이 말입니다. Waliambiwa wafanye harakati za neno la Mungu. 내가 새 일을 행하겠다. Nitatenda neno jipya mimi. 광야에 길을 내고 사막에 강을 내겠다. Nitaweka njia jangwani na nitaweka mito nyikani. 기도의 힘입니다. Nguvu ya maombi hiyo, sivyo? 빛을 발해라. Angazeni nuru. 열방에서 후대들이 돌아오리라. Watoto wenu watarudi kutoka mataifa mbalimbali. 파수꾼으로 서라. Simamisheni walinzi. 대로를 닦아 만민이 오도록 길을 들으라. Tengezeni barabara kuu na muinue bendera ili watu waweze kuja huko kutoka mataifa yote. 그거 준비하는 시간. Ulikuwa ni muda wa kufanya maandalizi hayo. 이걸 지금 세 청년과 다니엘이 알은 거예요. Sasa hivi Danieli na wale marafiki watatu walikuwa wanafahamu mambo haya. 세 번째입니다. Kitu cha tatu, 위기는 바로 기회입니다. hatari ni nafasi kwetu moja kwa moja. 이 사람들이 포로돼 왔는데 뭐 실력이 있겠죠. 고급 공무원이 된 거예요. Hao wamechukuliwa mateka, nadhani walikuwa na uwezo fulani, ndio maana wakawa wafanyakazi wa serikali wa ngazi za juu sana. 이 말로 성공한 거예요. Kwa maneno yetu ya leo ni watu ambao wamefanikiwa. 공무원의 목표 중 하나가 뭡니까? 승진하는 거 아닙니까? Lengo mojawapo la mfanyakazi wa serikali si kupata nafasi za juu zaidi. 아니 남의 나라에 그것도 왕을 모시고 높은 자리에 올라왔단 말이에요. Fikiria kwenye nchi ya watu alafu wako nafasi za juu wanamwongoza mfalme. 이들은 그렇게 보지 않았어요. Lakini hawa hawakuona yale mambo kuwa kitu kwao. 기회라고 봤어요. Waliona kama nafasi kwao. 그래서 다니엘은 뜻을 정한 거예요. Ndio maana Danieli aliazimu moyoni mwake. 사드락 메삭 아벤느고도 뜻을 정한 거예요. Hata Shadraka, Meshaki na Abednego nao pia waliazimu kwenye mioyo yao. 우리가 포로되어 온 것은 기회다. Sisi kuchukuliwa mateka huku ni nafasi kwetu. 우상 앞에 절 안 했다고 해서 사형선고를 내렸단 말이에요. 이게 기회라. Kuhukumiwa sisi kifo kwa sababu hatujabudu masanamu ni nafasi kwetu hii. 잘 아는 내용입니다. Haya mnayafahamu vizuri aliyomo. 오늘 여러분이 응답받기 위하여 붙잡아야 될 단어가 뭐냐? Leo ninyi ni msamiati gani mnapaswa kukamata kwa ajili ya kupata majibu yenu? 진짜 응답받은 사람들 흑암이 언제 무너졌냐? Waliopata majibu mamlaka ya giza kwa ilianguka wakati gani? 죽어도 괜찮다는 겁니다. Hata kama kufa hakuna shida. 그렇죠? Si ndio? 사단이 제일 무서워하는 거 그리스도. Kitu ambacho shetani anakiogopa zaidi Kristo. 그다음 제일 무서워하는 거 Kipo ambacho anakiogopa zaidi shetani. 오직 그리스도 이름으로 죽어도 괜찮다는 거. Hata kama nitakufa kwa ajili ya jina la Kristo hakuna shida. 흑암 다 무너져 버려. Kwa mamlaka ya giza yanaanguka kabisa yote. 오늘 이 시간에 예배 시간에 무너뜨리시기 바랍니다. Leo muda huu, muda wa ibada, angusheni mamlaka hayo ya giza. 복음 막는 모든 흑암 근세들이 오늘 여러분이 예배하고 기도하는 중에 결박되어 버리겠습니다. Mamlaka yote ya giza ambayo yanazuia injili hii kupitia ibada hii na maombi haya yakaweze kufungwa leo. Ni 확실합니다. uhakika kitu hichi. 이 단어가 Muwe na msamiati huo. 렘드 7명의 특징이 뭐냐? 세계를 변화시켰는데 특징이 뭡니까? Sifa na Remnant 7 walibadilisha ulimwengu, lakini walikuwa na kitu gani kinachofanana? 나는 노예로 가도 괜찮아요. Mimi hata kama nikienda utumwani hakuna shida. 누명 쓰고 감옥 속았는데
괜찮아. Hata kama atazushia uongo ataingia gerezani, hakuna shida. 왜냐? Kwa nini? 여호와께서 나와 함께 하시기 때문에. Sababu Bwana yeye yu pamoja nami, ndio maana. 증거가 있어요. Alikuwa na shuhuda. 세계 복음화라는 걸 알았어. Walikuwa wanajua watafanya uonyeshaji wa dunia hawa. 다 렘特킨 다윗 굉장히 고생했잖아요. Remnant wote hasa Daudi, aliteseka sana Daudi. 내가 사망의 음심한 골짜기 다닐지라도 두렵지 않습니다. Nijapopita katika bonde la uvuli wa mauti, sitaogopa mabaya. 주께서 나의 목자가 되시고 나의 지팡이와 막대기가 되십니다. Bwana yeye ndiye mchungaji wangu, yeye ni fimbo yangu na gongo langu. 내가 비록 쫓겨다니지만은 여호와의 집에 영원히 거할 겁니다. Ingawa ninafukuzwa, nitakaa nyumbani mwa Bwana milele hata milele. 이건 못 말리는 Huwezi 거예요. kumzuia mtu wa namna hiyo. 여러분이 오늘 여러분 주위에 어떤 일이 납니까? 허감이 꺾어지도록 언약 잡으세요. Leo kamateni agano ile mamlaka ya giza yaweze kuvunjwa mbele yenu leo. 죽음이 다가오면 죽어도 괜찮아요. Mauti ikija mbele yako, hata kufa hamna shida, kusiwe na shida. 죽는 게 아니에요. Hakuna jambo la kuogopa. 진짜 좋은 곳으로 영원히 지금 축복 속으로 가는 거예요. Kizuri kweli ni kuingia kwenye baraka za milele hata milele sasa hivi. 이걸 정말 아는 이 믿음의 선조들은요 전혀 두려워하지 않아요. Mababa zetu wa imani wote ambao walikuwa wanajua ukweli huu hawakuogopa hata kidogo. 이럴 때 허감이 꺾이는 Wakati 거예요. ile mamlaka ya giza iliweza kuvunjwa. 사단이 욥을 시험했습니다. Shetani alimjaribu Ayubu. 사단이 시험 걸어가 Alimjaribu Ayubu. 재산 싹 다 없애버려. Akachukua mali zake zote. 자녀들 다 죽어버려. Akaua watoto wake wote Ayubu. 그러면요 욥은 하나님 안 믿습니다. Basi wakati ule Ayubu asingepaswa kumwamini Mungu. 그때 욥이 어떻게 했습니까? Ayubu wakati ule alifanya kitu gani? 베옷을 입고 무릎 꿇고 하나님 앞에 기도했어요. 회개 기도했어요. Alivaa mavazi ya gunia, akapiga magoti, akamwomba Mungu maombi ya toba. 주신 자도 여호와요. Anipatiaye ni Bwana, anipaye ni Bwana, 가져가시는 이도 na 여호와시니. hata achukuaye ni Bwana. 나는 이 땅에 올 때 빈몸으로 왔습니다. Nilikuja mikono mitupu kwenye huu ulimwengu, 이 땅에서 갈 때 빈손으로 갈 거예요. na nitaondoka mikono mitupu kwenye huu ulimwengu. 이런 일로 여호와를 원망치 않게 하옵소서. Bwana nisaidie nisikulalamikie kwa sababu ya jambo hili. 이게 욥입니다. Huyu alikuwa Ayubu. 사단 완전 박살나. Shetani alivunjwa kabisa kwa ukiri ule, 그렇죠? si ndio? 그럼 하나님 안 믿을 줄 알고. Walidhani hata mwamini Mungu. 힘든 게 뭡니까? Kitu gani kigumu zaidi? 욥 병들게 만들었어. Ayubu akakutwa na magonjwa. 그때 누가 위로하는데 위로가 됩니까? 안 돼요. Wakati ule mtu anakwenda kumfariji, unaweza kufarijika wakati ule? 어떤 사람이 죽을 병이 그래 누워 있는데 친구들은 매년 왔다 갔다 그게 위로가 됩니까? 안 된다는 거야. Mtu amelala na ugonjwa wa mauti, marafiki zake wanakwenda kumfariji, anaweza kupata faraja kweli? Haiwezekaniki ile faraja. 그때 욥이 한 말이. Wakati ule maneno haya anaongea Ayubu, 내가 알기는 여호와께서 살아계시니 내가 여호와를 만날 때에는 이 몸 말고 몸 밖에서 만날 것이니. lakini mimi najua ya kuwa mteteaji wangu yu hai, na pasipokuwa na mwili wangu nitamuona Mungu. 여호와는 뜻이 일정하시다. Mapenzi yake Bwana ni yale yale. 나를 단련하신 후에 황금같이 나오게 할 것이다. Akiisha kunijaribu nitatoka kama dhahabu, 정금같이 나오게. nitatoka kama dhahabu safi. 이런 일이 그에게 많으니라. Tena mambo mengi kama hayo ya pamoja naye. 완전히 사단 무릎 꿇어. Shetani akapiga magoti kabisa kwa maneno yale, 그렇죠. sivyo? 허감을 무릎 꿇게 만들어. Akafanya mamlaka ya giza yapige magoti kabisa. 여러분 한 기도에 사드락 메삭 말이 오래 걸린 말이 아니에요. 이거는 지금. Maombi ambayo mnaomba na maombi ambayo walifanya Shadraka, Meshaki na Abednego hayakufika hata dakika 5. 왕이여 거기에 대해서는 대답할 필요가 없습니다. Mfalme, hamna haja kujibu katika neno hili, walisema. 뭐 5분 걸렸겠어요? Wangesema hayo kwa dakika 5? 우리가 불 가운데 들어가면 여호와 건져 주실 것이고 그리 아니실지라도 Tukiingia kwenye tanuru la moto, Bwana atulinda, na hata kama asipofanya hivyo 5분도 안 걸려요. haichukui dakika 5 kuomba hivyo. 여기에 바벨론 통해서 전 세계에 언약이 전달돼. Agano hili likaufika ulimwengu wote kupitia Babeli. 바벨론의 우상 허감이 꺾여버리면 Mamlaka ya giza Babeli yote yakavunjwa kule, kazi za Mungu zikatokea. 오늘 이걸 딱 잡으세요. Leo kamateni kitu hichi. 나중에 왕이 안 그렇습니까? Kule mbele mfalme anasema, 사드락 메삭 아벳느고의 하나님을 찬송한다. akasema mfalme na msifu Bwana Mungu wa Shadraka, Meshaki na Abednego. 불신자가 여러분을 보고
당신 믿는 하나님을 찬송한다. Asiamini aseme kwamba anamsifu Mungu wenu ninyi ambao mnaamini. 세계 살리는 렘넌트 보고 네가 믿는 그 하나님을 찬양한다. Watu waseme kwa remati yote ambao watakwenda kuokoa ulimwengu, na msifu Mungu ambaye wewe unamwamini. 스패폴드라고 하는 사람이 잘 아시죠? Mnamfahamu vizuri mtu anaitwa Spafford. 이 사람은 가진 것도 많고 배운 것도 많고 직업도 좋고 그랬어요. Alikuwa na vingi, amejifunza vingi, na pia alikuwa na kazi nzuri. 우연히 바다에서 사고가 나가지고 부인과 자녀들이 다 죽은 거예요. Ajali ikatokea baharini, mke wake na watoto wake wote wakafia baharini. 그 이제 뭐 시체라도 이제 그 해야 될 거 아닙니까? Zilikuwa lazima aende angalau kuchukua hata kuona mili yao. 그 장소로 가면서 깊은 기도 속 Wakati anaenda kwenye ile eneo, akaingia kwenye maombi ya kina sana, 자기의 모든 걸 내리나 akashusha na kuachilia vitu vyote alivyokuwa navyo. 지금까지 자랑하던 거 다 내리나 Aliyokuwa anajivuna nayo yote akayaachilia yote, akaweka chini. 어떻게 일이 일어날 수 있? Jambo hili linawezekanaje kutokea? 그때 이 사람에게 하나님은 큰 평안과 메시지를 Katule Mungu anampa amani kubwa sana na meseji kubwa sana mtu huyu. 그 사람 때문에 나중에 세계가 변화되는 일이 벌어져. Sababu yake kule mbele mambo ya kubadilisha ulimwengu yanatokea kupitia yeye. 내 평생에 가는 길 이 찬송 스패폴드라는 사람. Itenzi nionapo amani kama shwari ametunga huyu Spafford. 오늘 여러분이 짧은 기도로 어디 같으면 짧은 언약으로 흑암을 무너뜨렸을 때에 Leo mtapoenda kwa mambo mafupi na agano fupi, naweza kuvunja na kuangusha mamlaka ya giza leo. 여호와가 나의 목자시기 때문에 나는 아무것도 부족한 게 없습니다. 이리 나온 데는 흑암이 할 말이 없는 거예요. Nikikiri kwamba Bwana ndiye mchungaji wangu, sipungukiwa na kitu, mamlaka ya giza yanashindwa kitu cha kufanya wakati ule. 우리는 죽어도 괜찮습니다. 이렇게 나와. Sisi hata kama kufa hakuna shida. 오늘 우리 이번 때 한번 다니엘은요. 죽는 거 알고도 감사하며 기도해. Angalia baada ya pili, Danieli alijua kwamba anakwenda kufa, aliomba maombi ya shukrani. 에스더는 죽으면 죽으리다. Esther alisema nikiangamia na niangamie. 여러분의 5분도 안 되는 기도에 하나님은 흑암을 꺾으실 거예요. Kwa maombi yenu ambayo hata yafika dakika 5 Mungu anavunja na kuangusha mamlaka ya giza. 오늘 바로 그 날이 되기를 예수 그리스도 이름으로 축복합니다. Nabariki kwa jina la Yesu Kristo, leo iwe siku ile kwenu. 기도하겠습니다. 하나님 감사합니다. Mungu ninakushukuru. 오늘이 그 날이 되게 Ruhusu 하옵소서. Mungu leo iwe siku ile. 우리 주위에 있는 흑암이 꺾이는 날이 되게 해서 Yesu kumbuka mamlaka ya giza kuvunjwa kwenye mazingira yetu. 하나님 앞에 생명도 두렵지 않은 언약을 붙잡게 해 Ruhusu Mungu 주옵소서. tukamate agano lako katika kiwango cha kutoogopa hata kutoa uzima wetu. 바벨론과 전 세계 흑암을 꺾은 그 날이 되게 Ruhusu 하옵소서. Mungu siku kuvunja mamlaka yote ya giza, Babeli na hata ulimwengu wote. 예수 그리스도 이름으로 기도하옵나이다. Nimeomba katika jina la Yesu Kristo. Amina.